Durante sedang ia papafon, Igreja Católica ia ela sede vacante no Vaticano administra Husi Camerlengo Cardeal Kevin Joseph Farrell. Hafuin Papa Francisco hakotu is Igreja Católica horas nedadão ia ela sede vacante ka cadeira mamuk nune ia período ne besidau ketan Papa Fon hodi lidera Igreja Católica ia mundo Cardeal Kevin Joseph Farrell nudar Camerlengo mak administra temporariamente Vaticano hodi em processo hili sucessor Papa li husi conclave ida. Sede vacante ne kata cadeira be pontificio ne mamuk. Razão será razão tam papa ne líder máximo igreja ne lá ia ona ne mate ona ida ne maka ambulan sede vacante mas be iha cardeal ida ne be naharan Carmelengo nia maka science organizador ida kemudian umanain by Kuria hodi organiza botot ne Oleh organiza buat hotu, organiza det buat nebe atau acontece, mas be nia level foto decisão mesak, nia foto decisão importante tem que ir a consideração o colégio cardeal sira, o colégio cardeal sira, tane nia laos ida nebe atau ukun, oleh troca Papa Francisco lai, nia hansan ida nebe halau dit. Atividade loron organiza atividade sira naba. Wai hira papa ida mate hau hanuin se haula sala ne serviço tudo Vaticano para. Ne ansan hoto na ministério governo ira hoto ne nina ministério serus para dot. Ne tem que heim fulfill the phone. No sentido cardeal Kevin mak se organiza buat hirak ne inclui mas conclave ne hamatu cardeal balu organiza filfaz ne atau bele realiza ya semana oin depois da funeral ne e se realiza ne tamu ne baretiro depois prepara sira lalu semana rua semana tolo mai ita ia na papa fomida. Além de ne íamos tradição harahun cadeli pescador nebemak Papa Francisco usa durante halau missão nudar sumo pontífice hanesan símbolo final banya missão papal. Harahun cadeli nes ia harahun cadeli nomos taka oficialmente taka ninia kantor kan ninia fatin ne ninia quarto katak ne hotuana ninia serviço ninia knar nudar be bibiatan bot liu ne hotuana ne be kadeli fish the fisherman ring ne kadeli be pescador ne be entrega bania durante tinan rihun tinan sanulu resin rua resin ne hotuana ne be harahun tia tamania mas lauzon inunemos ne quarto ne simbolicamente tautifita miam bahenba atau tu kata laihona lauzona ne nia fatin sirane nia oficiamos ne lauzona. Recorda kata Papa Francisco hakotu is ia segunda ne huidade ualulu resin walu hafoi na sumiknar papal durante tinan sanulu resin rua. Equipa cobertura GMN.